A? Gledaj šta sam parkirao. Onak kad malo zaškiriš, ovak evo, škiriš, jel vidiš na šta te podsjeća? Amazona, Brazil. To! Dakle, ovaj ovdje automobil je Land Rover Defender Trophy. Omaž Camel Trophy, jel znaš da Trophy ide ponovo? Nemam pojma. Kao Trophy. Trophy ide ponovo. Mladi gospodine, vi snimajte, a draga gospodo, vi gledajte, zato što danas imamo kompletno sve o ovom automobilu, trofiju, natjecanju, o svemu. Danas jurimo. Kad ti je bitno, Ferratum, brzi online krediti. Auto Hrvatska rabljena vozila, jamstvo, financiranje i otkup. Defender je izašao prije 6 godina i sada više zapravo i nije novi model. Možemo reći da je uspješan. Prodaja ide dobro jer je pronašao novu nišu kupaca koji žele premium pravi terenac. Iako je dio publike ostao razočaran što nije ostao kockas kao prije, no ostao je pravi terenski duh. Sad nakon 6 godina mogu reći da se ovaj ovdje model prilično primio na tržištu. Deni, da li si znao recimo da je prodaja brenda Jaguar Land Rover većina, 70%, ti je Defender, Range Rover i Range Rover Sport? Nemam pojma. S tim da se Defender toliko dobro primio da je 2022. godine došla kratka verzija 90-ka, ovo je ovdje 110-ka, došla je dugačka verzija 130-ka kao nekada i došla ti je specijalna edicija, žao mi što njega nisam vozio, Okto, stari moj. BMW-ov V8 turbak 635 konja, zašto mi nismo vozili taj auto? Ja sam mi moramo vozio. voziti. Ti si ga vozio. Ja. Sad sam ljubomoran, no dobro. I ovo je ovdje, evo ti ga specijalna edicija Trophy. Ajmo priča o... Čemu priča? Camel Trophy, puštaj kume, puštaj. Camel Trophy je legendarna avanturistička ekspedicija koja se od 1980. do 2000. godina održavala na najnepristupačnijim terenima svijeta i pretvorila je Land Rover u globalni simbol izdržljivosti. Od amazonskih prašuma do pustinje i džungli upravo su vozila Land Rover kroz Camel Trophy stekla kultni status. Koji su sve modeli bili od Land Rovera na Camel Trophy? Prvi je bio... Range Rover. Tako je. Znaš nešto. Nakon toga su bili Defenderi u raznim opcijama i onda je došao nasljednik. Da, Discovery, tako je. S tim da, znaš šta ja mislim zapravo? Da ovaj novi Defender bi trebao biti Discovery karmički. Na taj način je zapravo po luksuzu, jer Discovery je bio malo luksuzni, ali nema veze, ne? I onda nakon toga je bio Freelander, ne možeš vjerovati. To je bio, on nema ni prave pogone, to je bio početak zapravo SUV-ovanja. Ali, sad će neko od vas reći, da, ti automobili su svi bili prerađeni i opremljeni. U principu ne. Radilo se o serijskim Land Roverima koji su samo dobili svoju opremu gore, a sad ćemo vidjeti koja je to oprema. Staviš samo opremu i kume moj vozi. Zašto? Zato što je to terenac. Boja. Ona se zove Sandlow Yellow. Dolazi još i u zelenoj boji Trophy izvedba, a ovo je ovdje zapravo ona, to zove ona Camel Trophy. Boja, međutim ovo nije boja. Znaš da je ovo naljepnica? Da. Da, s tim da, ok, boja je ispod, ali svugdje po rubovima zapravo vidiš da se radi o mat naljepnici koja, stavili su ovu naljepnicu zapravo zato što se pretpostavlja da ćeš ovuda ići ovak, granje će svugdje ići pa da se ne ošteti boja. Jedino što ne znam zašto onda nisu ovdje stavili naljepnice ili će se i ovo oštetiti, ali nema veze, ovaj auto je napravljen da se ošteti i to je jednostavno tako. Ali, pitanje je drugo, zašto je ovdje gore mat crna? Ok, ovdje je crna, ali zašto je gore mat crna na haubi? Deni? Stari trkači auti dolaze sa mat crnom i ovaj ovdje dolazi sa mat crnom haubom. Zašto je mat crna hauba, društvo, da čujem? Ali ovo nije trkači auto. Užasno je važno. Problem je taj što ti kad sjediš u ovom autu, vidiš haubu. To je jako važno na terencima da bi dobio dojam gdje se voziš. A kad imaš sjajnu haubu, sunce ti daje ocija i onda ne vidiš dobro, onda moraš furat naočale. Ako nemaš naočale nekad nije bilo protiv ocija, takozvanih polariziranih naočala, onda su jednostavno haube stavljali u mat crnu boju. Eto zato. I onda ne dobivaš taj efekt. To je vrlo važno. Ajmo dalje na izmjene. Ovo. Što je ovo? Snorkel. Tako je, takozvani snorkel ili ti dihalica, ona omogućuje zapravo da ovaj auto, on bi u teoriji trebao ići do sima pod vodu. Evo. Ovdje je negdje rub. Gledao sam 900 cm. 900 mm. Da. 900 mm. Ovaj auto može ići 900 mm. Međutim, ja ne bi išao s njim pod vodu.
On je pun elektronike, ovo je modern auto. Ovo tu nije onaj stari dobri dizel gdje zapravo imaš samo akumulator i starter i to je otprilike to. Ja s ovim ne bi išao pod vodu, međutim on ima neke senzore da kad uđeš pod vodu da on zatvori onda nekakve ulaze za zrak i onda možeš ići dublje, međutim ja išao ne bi. Land Rover se hvali da može ići 90 cm pod vodu. Živi bili pa vidjeli. Ajmo dalje. Gle. Koji je materijal? Koji je materijal? Aluminij. Kako znaš da je aluminij? Ko ti je rekao? Ti. Je. Aluminij je. Htio sam, ti si trebao reći, reci čelik. Ajde reci čelik. Reci čelik. Čelik. Ne, pa nije čelik nego aluminij. Su napravili. 20 solni su. Napravili su da izgledaju kao da su zapravo čelika, što je omaž onim starim zapravo kotačima koje je nekad imao. Ok, gore se nalazi zračni ovez, to samo ovak spominjem. Ajmo dalje. Na opremu. Oprema je važna. Sprije da imamo veliku kuku. Tu ti se nalazi, zato što je ovaj auto spreman da zapne u blatu. I vrlo je moćna kuka. Dođeš odmah samo hop, idemo kume van iz blata. Tak je kuka straga se nalazi. I ono što mi je fora je... Vidi ovo. Pridržite, molim vas, pardon, ja mogu i s naočalama. Idemo. Na sljeme, na sljeme, na sljeme. Hop, hop. Evo je. Dakle, lojtre, da možete otići gore po stvari. Čemu su lojtre služile? Ono što sam vidio zapravo na starim Camel trofijima, jel? Da škvadra gore naravno ima i stvari, međutim škvadra ti se natišće gore, jedan vozi siroti, on se davi u vodi, a ovi ostali gore zapravo preživljavaju, da nisu svi u autu kad prolaziš kroz vodu, zato što ti je voda tu do grla. Vozio sam nekada starog Discoverija u Camel Trophy ediciji i on je gore imao jednu veliku šperploču, a ovaj ovdje zapravo ima, šta su ovo tu? Ovo su nosači na koje ćete staviti stvari. Ili šator. Pa gore možeš staviti šator, recimo ovaj automobil je dobar za off-road, ali sad već imaš i smjerove off-roada. Ovo bi ti bio savršeni overlanding auto. Dođi gore, daj mi kameru. Ma taj čovječ, jel treba izvući lojtre? Daj mi Nisi izvukao lojtre. Lojtre se ne izvlače. Ajmo se kladiti. Ne izvlače se. Pa nisu, pa vidiš da ima, da se može. Aj ne znam, ja skužio nisam. Evo, hoćeš da ja Pa meni ne treba, čovječe, pa jedna ti noga ide na gumu, druga na ovu. Ne, ali, evo. Ajde. 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 Imaš ključ ti je u pretincu. Evo, sad ću probati. Izvoli, ajde. Ajde. Gle. Nije, pa vidiš da se može. Znači, čekaj, di si ti bio, na Dakru? Pa čekaj, kak si ti ali meni ne preživio treba, tamo? ali meni ne treba alo. Pa meni uopće ne trebaju lojtre da bi ja otišao gore. Pa viš Ajde, kak je dođi ovo? ovdje. Ovo je Ajde, elegantni. dođi ovdje, čovječe, Ovo je gledaj. elegantni. Pa kako se penješ, primi ključeve, molim te naočale. Evo ti, na, gledaj. Ajde, ajde. Isuse, Bože. Lojtre. Šta treba? Kužiš? Bravo. Lojtre. Dobro, okej, sad smo skužili. Ovo je mali tutorial za sve vas koji imate ovaj auto i ne znate kako se lojtre ovako, ovako i ovako. Jer to bilo tak teško? Nije. Ajmo dalje, daj mi ključeve. Imaš ovdje. Sad razmišljam šta bi unutra stavio. Dakle, imaš valjda ovo jedno 50 litara. Evo, ovdje možeš staviti nešto, unutra čak imaš i jednu mrežu. I sad unutra ide šta? Nešto blatnjavo recimo, ne? Neka lopata ili nešto tako slično. Ovdje inače, da vidiš čak ima i jedan dihtung, pa je ovo tu vodootporno. Ali šta ide unutra? Nešto, eto, možeš staviti nešto da ne moraš cijelo vrijeme otvarati. Mada, gepek je poprilično velik, on ima 700 nešto litara velik gepek. Dakle, ogromnu gepekčinu ima. Evo. Vidi, veliki mud flapsi. Znaš čemu ovo služi? Kada se nalaziš na off-roadu, overlanding ili nešto slično, iza tebe se nalazi automobil, da mu ne digneš kamen. Iako ne izgledaju baš najljepše, recimo mi na Dakru imamo obavezu imati ove takozvane mud flapse, odnosno zavjesice, baš zato da nekom ne razbiješ staklo. I one ti po pravilu moraju biti nama na 10 cm dolje od tla. Dakle, nije ima dovoljno imati ovakve, zato što ćeš već dići nekom kamen. Eto, tu su ti velike kuke, hvala Bogu, imaš ih dvije, pa vuci nekog ako baš želiš.
Ovaj auto je dugačak 478 cm i nema previše konkurencije. Dakle, tražimo prave terence sa sličnim gabaritima, a to su Toyota Land Cruiser, Mercedes G-klasa i Ineos Grenadier. Sve ostalo su zapravo SUV-ovi, i BMW X5 i Audi Q7 i oni nisu napravljeni za težak off-road. Mehanika. Pod poklopcem motora se nalazi unaprijeđeni 6-cilindraž dizel 350 konja. On dolazi u opcijama, samo da ja dignem tu haubu, znaš šta, vruća je. Dolazi u opcijama s 250, 300 i 350 konja, ova ima 350 konja. Daj ti, ne mogu. Samo što nije. Ne znam, vruća mi je hauba. Evo, jer to bilo tak teško. Takozvani Ingenium motor. Ingeniozni motor. 2-litraši, dizel, izbačen van. Zašto? Bio je jednostavno preslab. Unutra je dakle 6 cilindraši, 8 cilindraši i plug-in hibrid. I to ti je to. Snaga se naravno prenosi preko automatskog mjenjača. Automatski mjenjač, ajmo sad, da li na terenu, da ili ne? Zbog jednostavnosti vožnje, da. Jednostavnije se vozi auto. Zapravo ti daje mogućnosti da puno jednostavnije ideš i uzbrdo i nizbrdo i na uzbrdici kreneš. To može biti zeznuto. Plus ima jako dobre programe rada. Ubrzanje od 0 do 100. 6,5 sekundi. Za grdosiju koja ima preko 2 tone. Ali slušaj zvuk. Ovo mi se dopada. Dakle, čujem zvuk ovdje od usisnika zraka, onako lijepo udahne, to mi se jako dopada. I auto je izuzetno moćan. Prvo osjetim da se ovijes napregnuo, dakle, straga je lego, prednji kraj se digo i auto je potegnuo. Druga stvar, ne znam da li zvuk dolazi iz zvučnika ili ne, međutim čuje se onaj jako dolazi iz zvučnika, evo. Ja sam u današnje vrijeme jednostavno oprostio. Uz to mjenjač jako dobro surađuje s motorom. Možete i ručno mijenjati brzine, no to je opcija koju ćete koristiti samo na terenu. A u otvorenom prometu nema previše smisla. Ovaj dizel ima puno snage. Karakter motora mi se jako dopada. Ono što bi se reklo old school. Defendera još uvijek kao, ajmo reći kao model, a i na kraju krajeva Jaguar Land Rover kao brand, a neću reći da nije dotakla elektrifikacija, je itekako, ali još uvijek nije ubila ergelu koju nosite pod haubom. Očito da kupac ovog automobila kaže, stari, ako je 200 ili 300 grama CO2, ja ću platiti tih to i 10.000 eura po automobilu specijalnog poreza, da bi on i dalje bio dizel ili recimo V8, benzinac. To je luksus. I to kakav luksuz! Očito je da se premium trenutno prepoznaje i po broju cilindara ispod haube. Čuga. Usavač. Da, baš usavač. Tu se osjeti kak lagano usava, ali još više ovo tu još uvijek nije dovoljno zraka koliko on zaista usiše. Kad se voziš, onda u praksi usava puno više zraka nego na leru kad stisneš gas u daske. Dobra stvar. Gle ovaj auto. Sprijeda možda bi ga malo trebalo ispolirat. Straga, auto ne postoji. Pazite kad kupujete rabljene automobile da nije bio oštećen. Isto tako morate paziti da auto nema skinute kilometre, da ima povijest servisa ako je ikako moguće, na kraju krajeva da nije ukraden. Ali ima još jedna stvar, a to je na Car Verticalovom izvješću možete isto tako vidjeti da li je vaše buduće vozilo sudjelovalo u taksi prijevozu, da li ga neko koristio kao policijsko vozilo, kao hitna pomoć, da li je bio u rentakaru ili recimo u autoškoli. Takve automobile jednostavno ne želite i zato provjerite vaš automobil na Car Verticalu. Ja vam ispod ovdje poklanjam 20% popusta, koliko sam se ja napoklanjao u životu, ali nema veze, eto. Meni hvala ne treba. Klikni 20% popusta na svoje sljedeće izvješće i to je to. Vozi dalje, ajmo. Popet ću se sad gore ovdje penjem se. Evo vidiš, kuš, ja ne vidim uopće gdje bi se trebao popet, ali po kameri, ako gledam kameru, onda velim, draga kamero, hvala ti najljepša koju je stavio ovdje. Sad ću biti točan i precizan. Kužiš? Ne treba mi više čovjek. Ovdje idemo van vidjeti di smo, šta smo napravili. Ovo je dobro. Ovo je fakat dobro. Idemo napraviti thumbnail sliku. Kako ja volim ove stvari. Keč je u tome što pomoću kamere vidiš detalje.
I onda se ovak penješ okolo naokolo, prije toga ti je trebao jedan čovjek. Wow, ajmo sliku za thumbnail napraviti. Pravi sam osloboditelj. Auto je terenac, ima zračni ovijes i često se zloupotrebljava u gradu preko ležećih policajaca. Ovijes koji ima izuzetno visoku amplitudu amortizera će učiniti čudo na ležećem policajcu. To je, ja ću odmah reći, već sam ga prije deklarirao kao najudobniji auto i taj isti status je ovaj auto i zadržao. Ima još jedna druga stvar, a to je automobili koji imaju šasiju. Naime, kad prođete preko nekih nerovina poput ležećih policajaca, svi auti koji imaju šasiju će napraviti onak dudum. Zapravo imaš osjećaj onak što se točno dogodilo. Međutim, ovaj nema klasičnu šasiju i on, uz to što je terenac, će u gradu biti izuzetno udoban. Recimo, svi pick-upovi nisu udobni u gradu. Nikako. Oni uvijek imaju to, uvijek se automobili stresaju. Ovaj ne. Ima još benefita. To je da je on visok. Izuzetno visok. Ima terenske gume, pa ćete se bez ikakvih problema popesti na bilo koji rinzol. Onak, kao gospodin. Da ponovimo kakav je novi Defender iznutra. To je luksuzni terenac. Stari Defender je bio isključivo terenac, ovo je luksuzni terenac. I napravljen je zapravo po materijalima da sve bude kao robusno, ali opet s druge strane da ti da taj engleski poš. Recimo imaš digitalni retrovizor gore, prekrasan displej, jako lijepo izgleda multimedija. Zaista, i dan danas, iako nije najnoviji krik tehnologije. Ono što mene zapravo najviše ovdje interesira je 4x4 off-road mod. Evo ga, imaš 4x4 info gdje možeš zaključavati i uključavati diferencijale, vidiš zapravo na koliko stupnjeva se nalaziš, koja ti je visina trenutna automobila, imaš takozvani weight sensing gdje te on obavještava o tome koliko duboku vodu gaziš i imaš takozvani off-road info, a to je nešto o programima rada. Ti programi rada su zapravo izuzetno važni zato što ti oni omogućuju, pazi ovo, imaš ih, ajmo krenut, programi rada su ti sljedeći. Programi rada uspijevaju ABS, ESP, traction control, zajedno sa minjačem i hill descent kontrolom staviti, ajmo reći, na jednu hrpu, ovisno o tome po kakvom terenu se voziš. Tako da se možeš voziti s ovim autom po snijegu i ledu, možeš se voziti po pustinji, možeš se voziti po najnormalnijem off-roadu i možeš se voziti po kamenju. Dakle, to su potpunosti različite podloge za off-road automobile. Da, off-road automobilima nije lako. Ono što ovaj ovdje Trophy ima iznutra je zapravo boja. Sve ostale manje više isto. Dakle, boja ovdje na vratima i boja ovdje ispred suvozača. I ono što je meni fora, sve napravljeno da izgleda kao jako čvrsto. Vidite ove šarafe. Sad ću ja tu malo... Jel čvrsto? Je. Deni, hoćeš ga udari? Daj ga, udari ga. Napravljeno da ga udariš. Dobro, nisam mislio stvarno da ga udariš. Ali okej, izdržao je. Nema mi mog Defendera. No. Eto, ajmo dalje. Ispred vozača se nalazi digitalni displej. Meni je dobro, zato što se nalaze najobičnijih cajgeri. Molim vas, proizvođači, radite mi takve digitalne cajgere, a ne ono, znaš kak je to nekad? Imaš ispred sebe digitalni displej. Gdje je obrtomir? Nema ga. Brzinomir je tu. Ovo je tu, ovo je tu. Kao da je neko samo onak nabacao to se skupa i kao, ajmo napraviti neki dizajn. Najobičniji cajgeri su super. Moram pohvaliti praktičnost. Nema gdje nema pretinaca. Gle ovo. Ispred suvozača tu. Ovdje s lijeve i s desne strane. Onda imaš ručke. Kad ulaziš u auto, primiš se za tu ručku zato što je nekad auto visok, pa ti dosta teže ući. Ovdje se nalazi jedan takozvani surprise pretinac, zato što uopće nisam očekivao da se nalazi tu. Tu ćeš puniti telefon. Ovdje ćeš staviti, evo ga. Znači, pazi ovo. Frižider. Pa ćeš iz frižidera izvući i reći svom suvozaču, molim vas pite, evo ga, imamo naš Game Boost koji je službeno piće testiranja automobila, vraćam nazad i hladim svoje Game Boostove, zatim u vratima, dva različita pretinca u vratima, dođi molim te s druge strane da vidiš. Tu ključeve možeš staviti, a ovdje izuzetno važno imati i ovo, zato što je to premium, zato što je terenac, lako se onda poslije toga očisti, to je sve fajn. I još jedan pretinac koji sam zaboravio, dobro, to ću poslije. Tu ispod se nalazi još jedan, evo ga, kameru, ja stavljam gdje, ne znam gdje je tu. Svi su oni gumirani i isto tako se nalazi, znaš koliko ima različitih USB-ova, utičnica, odozada se nalazi utičnica za 220 V, iako ovo nije plug-in hibrid pa nema struje na raspolaganju, ima, napravili su sve i mislili su na sve. Ovo je auto za kampiranje i odlazak u prirodu, da.
auto se naginje u zavojima. Da, naginje se u zavojima i to je sve skupa u redu. Naginjenje u zavoju je kao dio elegancije, evo, tako zapravo auto diše. U principu se radi o tome da ovis ima prilično dugačak vod, to je dobro. To je ona varijanta da je udoban na ležećim policajcima, da, tako je. A isto tako treba uzeti u obzir da su gume all terrain, koje imaju mesa za teren. I to je jednostavno tako. Ovo je trofi izvedba, prije svega auto koji je prilagođen više terenu, manje jurnjavi po asfaltu. Eto tako. Univerzalne varijante nema i nikad je neće biti. Malo o potrošnji. Iako se radi o dizelu, Defender nije štedljivac. On je težak i ima okretnog momenta i troši kao i svi Defenderi u prošlosti. U gradu 10 litara, na 130 km na sat 11, a ako ga gaziš i više. Ugodna putna brzina mu je 150 km na sat. A da Trophy oprema nije samo fora naljepnica na autu, Land Rover je oživio i duh iz prošlosti i napravio Defender Trophy natjecanja. Princip je isti kao i prije. Natjecatelji se odabiru posebnim ždrijebom i u obzir ulaze oni najbolji i najizdržljiviji iz čitavog svijeta. Uključena je i naša regija. Dalje je sve mala tajna, a natjecanje će se održati na jesen, to je sve što znamo. A ovaj auto nije samo off-roadaš, nego i sposoban zapravo povući dobar teret. Vuče teret do 3,5 tone težine. Pri tome ti elektronika pomaže pri kačenju kuke, vožnji u rikverc i za smanjivanje njihanja prikolice. Dakle, sigurnost je na prvom mjestu. Fora. I za kraj ajmo na plus i minus Defender Trophy-a. Na prvom mjestu je ime koja dolazi s velikom obavezom i to mu daje karizmu. Samim time i terenske sposobnosti, zatim iznenađujuća je udobnost ovog automobila na cesti i u gradu, te svestranost i praktičnu kabinu moram itekako pohvaliti. Vidi se da su stvarno pazili na sve sitnice. Na negativnoj strani je količina elektronike, potrošnja u odnosu na očekivanja, obzirom da je dizel i skuplje održavanje, no to je očekivano jer ovo je auto iz premium brenda. I za kraj cijena. Neto cijena bez davanja je 105.000, a puna 153.593 eura. Inače, Trophy je dostupan i kao 90-ka, 110-ka i 130-ka i za par tisuća eura je skuplji od istog takvog običnog modela. Pa ako ste se već odlučili odrešiti kesu za razliku u cijeni, dobijete sposoban auto s legendarnom prošlošću i avanturističkim duhom. Fora auto za određenu nišu, naravno, bogatijih kupaca. Ja bih rekao, sretnika.